Meliw ba na kapag kalanganin kami sa matpot. Sa pagangan mo sa rawen, katin kawit kit. Kit maban, parang nga may masan. Tinkak, o na bata. Tinkak, titingata at mong yung salangat kain kak. Open pesan po tinkak. Aleta may masan may pot. O ibilbag may pot, kumiyan kaya kidya. Ano mo sa raw po? Kami ban sawas kiyang bigay Soulehng kan to koros maban yang karong masan. Enggak kuya men sawas sang kay. Pagi kami dala men suote. Emen kakawewe sabul masan. Yay men sarawita maban kakawit kit. O kawewe yang kit. O kasanay yang kit. Sabul mo masan. Melel po mo po. Kabayada masan ng sukat daan suwat marami at taon sa Panginoon Jesus Christ. Amen. 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 Mamiyan mo albuk sa raw malyang iya pakalangan Thessalonica kayo ralaw lemaw radugdug isak tayo. Thessalonica kayo ralaw lemaw radugdug isak tayo. Memasa ni Oriyat ko. Sebil kang ngayakin kumail. Mailen kin kapungong mepun kakekan. Mail kakele ka. Takakela ka. Israel kan. Menan kabet chigutuk. Mail sawase meluwatakan. O kumail ka na ngamayang aramas chorus. Ranwat men eukiyang dahil tuwan Pwukoan Soulehng men te Soulehng kan. Pwukoan Soulehng men te Pwukoan Soulehng kan. Mun may ban ko siyang may pulubulkan rabanda. Pilmi ay Pwuko. Ismayakin baran kita to kawatapin kilang. Tatok. Kauno kot kat kiyang katail maur sautuk pilyanga ke Pwuko kay me kiyang katail Soulehng ranwat si meneyang riyay Soulehng ko koros mayang kautakan mensang wat to Israel kan meban korang masan bukat nan TV tabil nan station radio katailan wawa ke memia tail Pwuko Kutai soda Soulehng la mal. Tai soda ko to kaun kila Jesus o mawar ngai. Ikak pen wiwiyaya. Mia sabul mami aitingol Pwuko nan mauran Soulehng wat. Asote ititin yan so me intame ikamaular mawar sangkoros. Tai banana kabakapki bakiran court and kasalayang kita tama at Pwuko nan tatok and seilakwat. Niyanso magata mimi samba. Nanoralap meragiti nan medane imsak langan penaukan o ran maukan. Nan kawewan wayo and the commandment kay makoti kosannet kay te Pwuko kay makodi me kitay Soulehng ananen wiwiya nan ranakan niya tayo wiya kay rupon sambawat. Medal magkatay lo na bataren kolang klang Jesus pwede kitay kamor kilar inta magalagalan Jesus Christ ab niya tayo Pwuko pon sambawat. Metoto Mekenyang sansarawi ran koros absorte men yang wiya Pwuko te sorte men aleta Pwukoan momotso te Pwukoan Soulehng kay din ay Pwuko men an labo an pastor tan ton kawit kan te Israel kan me kinbaba sarawi ab na nirawat na suto ko siya pastor
Israel kau na sarawikan. Ako so yang ketail me SLR court, ketail Soulehng kan. Ya tail Pwukoan. Ere magday bang watak ratik isak riyaw ko isak payo lel riyasak lemaw. Kasaliang ketail buko isak tuwa magketail konengan wiwianan ranakan koros niyan so magketail kay Rusamba. Abranwat men pagkatay rawat sang nan Thessalonica kayo relaut isak payo dalamaw ratig isak payo magkasaliang ketail sangon nelal payo sangon puko payo magketail Soulehng kan konengan gen wiwiya nanatay kay Rupon sambawat. Puko megot me akayan sa usutokin mangay akin bil kapang bil kawela tay lanso magkatail bil matamatawa sa ang bukat katay bananane en sukul ki katay bananane en kautiyang katay bananane en santiyang pupukabukat en kak puita en kak sansal retail o retail Soulehng kan pan pay kita magkatay ban wiwiya pukabukat erisang bayo may men ew kayang katay retail Soulehng ko mensang wat kayo, sansan, ako sa iya, kumailan kin kapungong mepon kakekan. Ew kawawenta, kumail en kapung mekachiwo kan. Asudo wawakin merasuti ang Soulehng. Soulehng ap, regis, taimanda. Sudamen tatok, remen momocho rongorong, remen momocho alyale, remen momocho aramaspan, sapi siyang rel, apro sudamen uya puko. May bang kelang di wayo kelang trail may nidin choto nan imwat ranwat. Magatay ban katamantong trail pukon sarawi, may nidin choto melal. Trail lalato ranwat, kahit lang magalagalan nanim sarawiwat. Isma uya puko. Masurukin matamatawan mamayin ro pangatari kaksawas. Te isma, Israel kan magin kaukaunop, men kaskuli kacayil. Asuro uya tatok mangayo, and mamoteng ni puk sarawiyo songon pak, o kelang irekan mabang koneng ang sansal nan, ewe wanso wan kaskulan sarawite, ran sarawikan. Ibiligan masabang kapay, kilang tiway, kilang, wow! Panilaw din Israel, hutan, Israel kay may lalakang sangya, bil school laut sangya. Iis ngayon, kaway tumail. Abawiya puko kay may court ko sa niyang emenement child. Nanirawat ang daktailan, kapong Israel may pon kakekan. Amaman nilamay met, menal magkatayla kay Soulehng rambukat, katayl insen kilar, momot, memeir. Insan ang mga okay, naramas, sawas-sawasig child. Katayl me ban sawas. Katayl bananana, wewe kimet, danso me Jesus kato ni samba, ako siya, isudo ko ito kumailan papaya, ngayon papay kumail. Ari katayl, uya, Syrian court, child ban uya, latuan Christ, may wawagig tayban paparamas. Puko miya retail. Engak ewyang retail Soulehng kan. Nanbuk sa rawil kawat kiyang tail, miya maluwat, miya makaelail. Miya mapon kaka, miya makauti ang tama wiwiya. Miya ma, sota men wiya tatok, o miya mautangan pachiya siya nga tatong kan. Paul kasaliang katay sa ang bukat pwegi, kataylan kak, tatok way mawa. Tatok kin pwita ma miya aramas puko ki tatok puko. Tatok sudukak pwita ma ban, tayban metametawecha, absorta men wiyata. Eri, katay Soulehng ko rambukat, imunran pilkarantor. Tama po sa ramasan ni. Imunran, maban koneng, choto maban lola.
Solamente tatok, puro lang morarail. Pagkita, pweki, ibangakir, mandan ni soran, kapakap, teiban nan tiyan, kabora tayo penini, basan kola sarawi. Mentang iya sarawi. Mendain kola sarawi. Again so, ay nga syarikan pilkin, mababa, puran sarawi choto, sikak kombal ranat, so. Sa iba nanano kola sarawi. Paya tayo, kasanti ang ko, at tayo ewi ang riya tayo sa ulangkan. At tayo puko, and pate ang buk tayo, kayaan pa na. Main ko, riya sa ulang ko. Euran tayo ba, minan lang. Hiwasan kayaan, wasakset. Tayo kayaan pa na ng pungatayl. Puko kay. Tayo kakele, emenemen tayo. Isuro ko sa kasi magmahal po ang kake. Magmahal ka chiwo. Mire child me chiwo lar. Masuto men tatok pwede mo inesese tame ban uya. Agday suto kaway di ere uya nan la. Oh, amen uya met. Oh, God gave me this talent but I cannot do it. Pasuto men intayang niya in uya. Paul kasaleng talenter po ang kake. Talenter ka chiwo. Talen mo aramas kay maporsak, mamentatok, may ban nan la, iban punot, po imen mo yatatok ang kot, imen magmagit ki, mekot me, ban kaparanda kuburan kot. Paul kasalang dahil may Soulehng, aramas me kose, aramas me inta may iwiya Soulehng men, aramas men no, anana and we aramas men mapursak. Tatok, tayo ba lalong na ang kapal. Kung saramasan niya ang katail and peranda, niya tayo lalong na ang kapal. Surabil ko sa iya, iban isang kumail kapal kan. Abanda may iban apali kumail, iban kapit kumail sang nanamal kapal kan. Iban siyosay kumail. Pag kumail yan tel, loti ang nan kapal kan. Apal ban miya. Toto kawya megot me apal. Uya megot marama soto peran kuya. Panbak tepe. Megak karasaraski. Iban lelan dit wasan tatong kan. Ega iban leleto. Kuso ya meresolang aprokota mo yung klak isak te isak kayo. Tayo uya Pwukoan Soulehng melel kay. Men kabayata tayo puko ong nan government tenan momotso tebil nan peninikan. Yang maman tayo uya Soulehng porsak kay tayo melar. Tayo maylar. Maglang Paul bil ko siya na nirawat menta. Kumail Soulehng and nan marain kay kumail pirta. Kitailan pirta. Tailan der memayr. Patato kininin lap ong kitail. Yang maman tayo kalong kiway masanin kot. Isura na bil kasikan met bil patawatak pwen kak kalong ki masanin kot. Just by telling I love you or Jesus loves you, ikaw lang quote ban, kalaw tela tama kitail, ew kiyang aramas kan memili matail, te irail kan makonengan, wewe ki rongamaw quote, gat kiyang emenemen, ngayok kawa, kakin share, limbakan quote ang aramas, kakin namanang gikuot, niyanso maramas pan, milimam. So ang Soulehng tamen ngay ranwat. Nikin wiya Soulehng ta ang so in sarawi. Amorin sarawi wiya pain ngay. Isuraman kamasabagig dahil ranwat. Tabo ko na melanin kong ngay dahil. Pag dahil wiyak dahil wiya serikay. Te Soulehng kay, meperan ki uya, puko en kot. Paul bil kawat kiyang taylan uya ta tayl puko kan kaiten pag taylan kilgilang atayl kaw nan sambakan ni Israel kilgilang tayl ak taylan wewe ki me. Miya kot nan lang,
Magatin mangi song koros, o kat wasa koros, wawa kita uyawi. Katailan uyata, katailan santi ang Pwukoan, nintuan, katailan uyaki magkatail uyayang atail kot labalap. Kahit din ang sumbatangkan, tairail kaunakan, maguya ka kaun child. Pametoto kin uyamet. Oh, anso mamet. I kaun, sudaban ko tatatok. Sudaban indayang dami bang uya. Why kaun sudaban tatok ranwat. What about your Lord in heaven? Asudagan kilgilang katail rang koros? Puko, ang Soulehng men, aininin kasambal melel. Boy, kaya sudah men rong Israel kan mesya sa court men tayang melel bukmay Soulehng kay. Malas me toto me saik Soulehng lang, abwewa ke masan in court, laut sang Israel kan me Soulehng lar. Pero naga ko sa yung child. Tama ka rata buksaraun tami akmay sa tawiya. Have you been reading your Bible? Amen? Pwukoan Soulehng, ininin kasambal melal riyay Soulehng ko. Katay bilmiyar mo yung samba. Kung siyan ka man, magkatay lumiyar mo yung samba. Satan, sotaman kalep miminan hell. Amen, child. Makoneng, and white child to. Panyangi minan hell. Simimen ko la hell. Yes, may sota retail banda. Ngay. But if I say, everyone who want to go to heaven, correspond ka wata pa, yes. Mo ini sudah na nakawawa yawasan nan lang o nan hell. Ang dahil wawa kiyar. Ngay sudah men ko la nan hell. Tan ko la nan lang. Apon kake, tan kakareng katailan lusang atay salvation. Pwede atay shorten men kauti yang tama katailan uya. Pon kake uya megot me Satan kintatang pen apiatik tail and kisang katail na natail tatok and Soulehng. Kaya Soulehng ko katail kakela ta Israel kan meluwatala. Israel kan maanane sawas. Ang mga introduction dyan, baban karanyang isa kriya. Let's go on. Okay, kayo, katailan kapong makachiwo kan, tapon kake kan. Nan katete, eu kawewen, bukan ponpe, katete maring o, pisalin mo ko siya, katailan kapong makachiwo kan. May utanin ninin mo. Miete kay child, magajiwo. Magdailan na anen, wawag yung magdailan na sila, tayo magdaiwiwi. Ay, sabong man. Dailan na kauti. Buksaraw mo na siyang child, met pa Israel kan, magin kapong alang. Mawiya sapong kan. Ap ka na yan. Buksaraw ka na yan. Iramen wiwiya. Up kapong lado. Make sure yourself is clear. Magalagal sang antibap kapong lab to you. Tame wiwiya. Jesus pen ko siya. Nagay dahil kinindin tayong labo. Kisang sin. Chuka ni mesamon. Lapalang chuka yo. Perela meseo. So ito kailangan may wiwiya sa ko. So be very careful. Yan so magdahil kapong aramasmen temen sa wase. Dahil lang magdahil wiwiya sa ako. Dahil kapong alam mo na dahil kak. Porebil ka kasarog child di. Nahanig lang ko kuya mo. Tama ka kakten tayang yamen uyamen. So ito uyamen. Wawa ke may sabong. Ababan utaan bel. Toga kinuk magawiya mo. Kanayang. Abawiya pukoyo ang child. Kadalan ka lang ata Maria child wiwiya sabong. Kadalan kola re ta.
Soulehng. Kanayang tama ko uya. Mungkin kanana kapungala. Nampungan kowa o coach. Isige relaw silu rajik isu lel riesa keo. Kose yan into one met. Ezekiel irelaw silu rajik isa kisu lel riesa keo. Mahasa ni kowa ne in aramas iban uyakin ukala silapen Wayne Israel. Kaya ang ban batakyang Israel kaya kailinkan may uyayang uk. Yawasa kaya kailinkan in the Bible. So doon ang book sarawi, murin sarawi, chuwang amen, buin, chonda ka, pagi book sarawi. We have a lot of Bible sitting there. Read your Bible. Kaya pataki ang Israel, kaya kailinkan may uyayang uk. Isa kwalo, may ban masa ni may amen ban may kilat tipe, kaya absorte kawait ki, puen, wukatala maur suwat, puen kak mamaur, audan ban mela ng tipe kan, ay ban kabukan kinuk. Mela. Yaduan ban child, mag-child kinilang labat, wiwiya sabong at teso to kapong alak child, tala mo akot panta. Ang labo wiyata mo, kowa, pampil Pwukoan mo. Kami niyang Pwukoan ang labo, sabong. Ezekiel, kasi yung child, kudala nane, enkin chetek riya child kan. Kapong alak. Ama ka kasalet, kale ke tisang, amen, nana mauran suwat, the maur suwat, absorte, men chukidisang, wiwiyatip, eban mela nantipe. Amor pan, patantarla. May kawait riya Soulehng, asuramen wrong ye, eban bain Pwukoan tipe. Coach reban kabukan kaniya. Depen lap sayo. Miyan so magdahil wiya songwat. Kadahil lang rin tayo Soulehng kan. Mila wiya song yung masapong so koneng. Agdahil may teng. Mabugot pampeng kasalayang eh. Amoy kadahil may kilang. Pagdahil may kaway dirail. Sabong dama kawiya. Agdahil may teng. Taramas men. Hutan men, jabiyada uya mesuat, iya pankiyang nan irair kapareo, aramasaban mela, magasote kawait ki, en chukudisang esuat. Bilburang sa baltong retrail, aramas mauman, jabta uya mesuat, ikalang isuto kawait ki, ibang biliang Pwukoan tipeo. Hanbak tabi, pastor ko siyang child. Kutahil kanayang bukdahil kak Pwukoan en labo ati magdahil sudaban mo yata Pwukoan. Riyasak eo emasa ni magakawait ki aramas mao menenter wiyada tiba apronguk o soto wiyada tip eban mola o ammaur pilpan patontorla. Amen. You have the right, as a Christian, to tell your brothers and sisters, don't do that. It's wrong. Yaraman uyaman, sabong. You have the right to tell your brothers and sisters, and there we are tame sa tukone. Koran kayo, ralaot payo, radikdigisik payo, masa ni intayang kumail, mabugat nan kisil ko kuset. Kahit yan may imen. Kanaman ang kumail na, pway imen panawi kumail. O kumail nursery. Kambang kay. Niyan so may papaman kinkalang, the nono man kinkalang siriman na wiyata sapong, akin men panawi. Kapungala siriyo. Pwenter pureng wiyata. Sapong may wiyata. Pilduwata. Paul, bilkos ko sa yan, trial menta, kadahil ter wiyata. Songwat. Taniyan so, may kapong aramaso, ikos ko sa yan, may ipakongok. Isuraman kan wiyata song, may sutra mga wayang coach.
Palilaw na nansok, tayo sutukin men wrong song what. Is ko panintayang tami uya. Magarong maapong kawiwiya songan sabungo, we need to stop. Kaya din, pelianta, aputi sang tamag tayo uya. Mesutukan na. Kolosia relaw tayo retigtigri sa kwalo, mahasa ni, resekin, kaloki way tuan Christ o ngaramas koros, sakin panawi o batake aramas koros, ninduan songan lalakong koros, mesa kakong. Poren, koyong kila, arail miniminong Christ, o pakartong, mon silangin ko. Sukul kay Christ, pagdalian koyong kila, o dalian menew yang Christ, o dalian solam masak, kotong, raincoat. Tip, bagin kataway dahil sang raincoat. Niyan sa magdagan mo yata sapong ew, tayo madamadama, masota maglang tayo, tayo bibambar mo yung preng mo yata. Pinsapong ot, mabaan kare nga tayo more, paan kokola mo tayo. Tip, paan way tayo lang, ewal toro. Rong mauri ay Soulehng ko. Koyong kila Christ, pagkatayan men ewyang o kayang impen Christ. Irakaryaw. Kakela ka, Israel kan, minan kapit chiguchuk. Tanbak tape, may rongasang ren Soulehng kan. Mautan, wan lokolok may minalay sulamen, uya Soulehng kan. Tawan kasong-usong me, rabilgin kak, miye mebil ko siya. Lapon ta me Soulehng apuy mautan, song peiran koros. Kitailan na engin kakela ay manamen pagtailenter pangata, tailenter luwatala. Isese kumay lapinin kapeng gubwagi. My wife always on the spot. Kaya so sig nakamakita mo. I'm the boss. I'm account. But she corrects me. Mainin kapeng kamenal bwagi. Miye me bang ko tenda, hey, you're not doing what you're supposed to be doing. Miye bak me, aramas ka ko to sa kaul, iman, Pastor Alex, so ay ko dilan, hey, kahit wasan sa kaul yun, man, marakang papan, kamugin poil ta, ibin bilian ni Ray. Akin ko na, melele, ito bali. You know, it's, Soulehng, Amen. Kung child, mensang what po we do a lot of things. Child kin matatawa mag-child kalebla. Ni answer mag-child mauran Soulehng. Minan maurwat. Kaya answer child matatawa mag-child so child men metuwag child. Maltamanda duwan katamandong ya story an Elijah. Elijah ko sa iya men melar. Po sote Soulehng me milumay. Quote pandayang. There are more than 900 people mamimit at ponangin tuwap ko isang mamamaur ki, maur pongo. Ngay ibilinin kapeng ki riyay Soulehng kumail mamime. Pwagi isuragin wrong kumail kin kak mire ang may wrong ang may kabakab kaniya. I know you're praying for me. You know why I know? Pwagi anso oras may kasigar me, I can feel the presence of the Lord through your prayer. And kagelaya. And pataki ang child, niyo kiyang child, masan ang code, magayo ka sambal, katailan, wagila, katailan, tirkila, masan ang code, pahimeban kawit child ng rarakan ko. Yaraman,
Kapit chikchikla. Yaramen keep up. Yaramen udi sang tama kawuya. Yaramen kola muri. Yaramen rong aramas minta. Kawuya sa ulang luwat men. Kasuto ka kong songkan. Keep fighting forward. Jesus, panudan purato. Kacheng, mabanwato ang emenemen kichail, ininilaw sang melel, logolok, kasong-song, sansuat kan koros magkichail kin lalong pon sambawat. Nanchila mom, miyabak ba yung tayong quote? May bil kalep on sambawat. I'm gonna live for you. Because you've done so much for me. Kawiyakin ni Aramas, kasampal men, katosang nalang, agadan uyayeta, siyang puel. Puel, sudagan maur. Kaya siya, may miya maur nan puel. Aba uyakin niya da siyang palpar o baugyang kasi niyang nan pel sa kanakanwat pen uyala mauriyo o mauriyang Iran koros. Is ngay pan question quote, magadanuyata, ay more. Kung saramasan ni, iyase yuk na namiminan kapeda ninom. Ping Jesus ko sa iya, pitsen mga trial ka koros, awatawati, Pwegi wana kasampal king child. How much time does he spend knowing us? Ran koros. Amen. Esela. Ngayon ko. Second na ba kayo, give up on child. Kasi matawa makot kun pangata. I was like, Jesus is coming soon. Yaraman miss out. Yaraman nan kabet chikala. Tama ka wiwiyaran what? Nantila mo. Makasuday charke. See somebody, your own sisters, brothers and sisters. Ren kakailayuk. Euran. Kacheng magtabanaledik. Banaledik ran sang ran coat. Kumail banda. Song what? Chorus, panenda. Wow! 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 Do I deserve this? Wow! What an awesome God that I serve. I don't... Mile Mac. Coach! Pakayang gawang eh. Sota pa kayo, Angi, tame banda. Double-minded. May ito may Hinden ban man, iso na ban, biyayang ito, iso na ban kamaula. Never did God have double thoughts that are on emenement time akutong red Christ. Quote, memao. Anso koros. Asya, silisak lamao, radyo silumasa ni. Kumail kakaileta perail kan, mangiralar o nerail kan, mararar ki, aluat. Saikin kalang way, kalang rea tayo Soulehng kan, utan solakaks, chow-chowlar. Abtel da menda bakot pa niya yang eh. But we actually can help them. Yang ay puko, yan sose, menan kapit, chukchukala. Kasi pa isang rajik-chukyo masa ni, atayil kot, atayil kot katin masa ni, kumail,
Kalau lumawi ala, nei aramaskan, kumail, kalau lumawi raila. Ibilwawa kami, panbak na ba, katay lang, reyachay, Soulehng kan, akamay pa na, agdanda, mao ba, kot me sa tame, wiya. There's a reason why God put you there. Bagan witness tama wiya, bagaban kola rera and sir. So, ang wan sapong, katay montig tay ko soy. Tuwata, periyan niya, kan langar-ngarta, amuri, right, build ko soy ba na. That's the same thing for us Christians. Menda maatanono riamente silmen, but once we become Christians, we are brothers and sisters in Christ. May pong an approach, so talibil reamal da, rey Soulehng. Wrong ma, tabi men kawit kiyang o. Te ibag bagay yuk. Yet makatana na uya. We need to help each other out. Sawas pa na. Ew pa na. Rong-orong pa na. Panaw pa na. Ang so chorus. Isaiah pa isang rajug-jug isang kayo masa ni Abahan ka dyan, apali, sabul me pelian sip tuwa dyan. Sila pen sip men. Ngay, wat-watak me, ibil watak, takot sip. Malasa men, nantik dyan rayo kasi may sip me kayo, puy-puy nan manakan koros. Emen man, puy-puy met, sip. Mia sila pen sip, magan apali rail. Pil ko lang, rapagi tawasam me rapan nimpil rabil sese. Sila pen siba pan rapagi ang rail, wasan nimpil, wasan mga, wasan me jodoh ka permia. God, quote, itu wana apalik tay me sudukan kelang. May sudu wawa kami rang koras kumaikin cangatang. Nanare na yang sarawiwat may naksitan riyaw ta may wrong sang katay may minan imwat. Because God is protecting us. Is watching. Miyabak may sa cangatang po naalakan ni Siyesa. I don't know. I fall asleep. Yuglin ba ang kabriya da wiban? Doyang esto. God is watching you all the time. Makay din, aramas mi lumang mapkot yang. Yes, you will go to hard times, kabal ban miya, kasong-song ban miya, apkot, kin sa usik tayo, and so koros, apabalik tayo, and so koros. Oh, thank you, Jesus. Iban, kaya kumaila assignment kay, at tayo so, bilmotong-mot lahat. Purala ni mo, watak irasiluwat. Isigel raw sidisak payo rajugdagaysak wano. Matu iralaw, isak rayaw rajugdagaysak. Orom isak payo, isak kayo. Apoy men watak kayang katayal, matu isak rayaw rayasak. Wrong time Jesus ko saya. Sota alak pupot, eban kawela. Sota lamp, eban kunlar eo, eban kakunla. Sabul me pung laupan kaunta wasao. Ako ko sa iya magkatay niya so magkatay kin lamalam chukchukla ta kape chukchukla. Take heart. Quote pan sa usay katay. Katay der purala mo ratay. Katay der pangata. Ako katay der nantila mo tay. Quote me pan iyang tay. Lao song chorus pan unsakla. Yawan mawan quote. Menda mabil sola aramas milumay. But I know the promises of God is true. And amen to those who believed in Him, trusted Him. Quote, Tanya Yanguk, Lel Nimi. Kasi lu, katailan sa wasa meluwatakan.
we are allowed reaction sili sa klamaw masan in duamet ituan akay kasalayang ituan ay kasalayang kumailer ni songkoros magdailan datok kailain o sawasa meluatakan gdailan bil chamataman sabuliman kaun Jesus masan mepeni katin masani wrong mau damen damet wrong mau kikiway kaparensang ale. Ibang kaborayang. Jesus masani kikiway kaparensang ale. Wala sa tama kung wiyan niyan siya magdahil. Ale, tayo siya sila ramas. Tayo po siya sila ramas. May mihin mga tayo. Tayo siya laman siya ramas ka. Ngay. Labi mga borat ate. Hey, pula ako eh. Sinaman ka ngok. That's what happened. Tama Jesus wiya. Puliki di amaur pen kalangatong tama katamilala. O koto kamaur katala. We should do the same to others. Kaya lang rin, luwatala, chiwola, tara na megot, ay dagdahil na amaw. In kabagap kanuk. Koway bang kabagap kanuk. God wants us to act. Tamag tayo ko siyak tayo dan uya. Kiway. Yan so kas may flipping through the channels ng TV ya. Ola men, kahit yan so lang men. Ako siya met, meaning kapuriyang may medal, may wrong yeah. And I found the secret of being rich. All my interview and what? You know what? In the Bible it says to give, so you receive more. Arimayuya. You know what? It actually worked for this. Ito nung wag iya mo manap. And then niyansa may uya, dagang maramas. Sila aramas tota may sila. Some people, he doesn't even know. Kota men, pwede, kata ko, rakota re. Pwede, tama mira, ginicharo, bilicharla sa ran. You know what God tells us? If we truly want to test God, test Him. I'm challenging you, Christian, test God and see what God will do to you. May maganda, damang magin, merong man dabil tayo sabi sa ko. You know why? Because God is gracious. God is good. Court magin kabayag child. What do I do to Him? Ibil ba ang kilay, kapay koros. Pinsuno ba ang uyata, suno ba ang compare ang kapay mo court kiyang iyanan, ewe uran. It doesn't match. Tama ko dahil, pisokol kita. Kaya po nga, kaya suno man kila. You want to give. Oh, let's save this. Let's save that. Try this bank account. Give deposit in Christ's account. See what happened. I'm telling you, it will bless you. Yan sa magabantrap ta. Try karamas. Kahit 10 cents. But actually help people. You will receive more than what you deserve. More is coming. Imakarata isrukak managala kolwat. The longer I serve Him, He gets better. Kamagin udanagin kain sa naman. The more that I love Him, He loves me even more. Tama ko siya. Kito. Ibang kabureway. Itang itiyo. Pureng itiyo. Out yata. Sangan men siya songot. Magtayruya yung kot. Aban. Lika mo sipi ala. Tama siya ko na yung obil. Uyaw tir. Okay ang tayo. Who needs anything but God? Kiway. Sawas Irail me, ana sawas.
And God will bless you. Kabayo, kanangamayang aramas chorus. Kanangamayang aramas chorus. Ira kay may gidi abang wata kirariyaw sang nan met may mintalan tan. Kulit yung mga ba. Kaya siya, you can build loyang maigin loyang, I know that you can while building loyang so much. Episode sir allowed tayo reduktig riyaw masa ni ansaw ko res kumahal kasaleta ang mahal impay. Melel o kanangama. Impay, melel o kanangama. Kumail kasaleta nan bunga mail ang may lempak ni ang may sotaban itingki mechay kan and we are songan more magmail kin pungki te menuya. Oh, praise you Jesus. Pan back tabi. Kin tolasang tame. What I need to do, tamak tayo nanuya and kaway di ray. Lak tayo sotaban ninda. Hey, you need to. You must. Kaya ba nanane ko sa yung rail ni melele yun di sana mao me yay guburan ko tong katail magtailan wiyada. But you don't have to point fingers that wiyang ta intayang rail yet magmaybang wiyada. It's not right. Quote tame ementay Soulehng wiya and men kataman kiyang tayo damak tayo wiya. Ari atail puko and bilwiya tuwa da damak Christ ko saya. Tayo kataman kiyang rail damak kuburan coach. Ong riya tayo Soulehng kan. Kagayan so dami ibaran ki, ay both sa baran ki. Kagayan so dami, ay both baran ki, ibig sa baran ki. Ari, don't force your life on your dariyam Soulehng kan. Magaglang megot magudahan ko na yan. And wawayang rail, yaraman itinggi yung ramas. Episos payo, silisak riya, masa ni, ako mailan, kin, katak pa na, o lalamaw pa na, o mak pa na, tuwan ko, daga dyan, makong kumail, ren Christ. Thank you, Jesus. Pumasok sa Christ, ko sa daban making tayo. Pwede Christ, agak mangge ang debatayal kat, kot pilmake ang katayin. Oh, what a privilege indeed to serve the Lord Almighty. Pwede limbak meben kasali ang katayin. Naniwi orayan. Kalau siya relaw silura, jigdigay jagriyaw, kumail sabulmen ko taramas, agatin lallalay kumail, o agatin pil kumail ta, pwede sabulman kin kumail la. Ima karada kumail la limba kong mi na napalakan, katak, impay o karakarak, akatsuk o kanangama. Mahal ka makapagin niya. Utan, labalan, erdel, may songosangan. Kanangama is not really part of me. But I thank God that quote magan karang yan kanangama yang tamang wiwiyaw. Lasan ni raranwat kumail ang sawas pa na o mak pa na ang pumail. Yemen rin mail eban kin kauli me emen kumalutan ban mak pa na mak pa na nan pumail din duwan kauno ega din mak kiyang kumail ya. Megot me Jesus ko sa iya. Kita'y bilkin wrong pataki ang nanapataki ang kwan paron ko kapakapiyo menda. Katayan kapakapiyo katin makeng rail kan bagan muya tipong child. Tuwa ta child kin muyang metay kan. Do we do that? Jesus bil ko sa iya magmasyo ba makeng riyang mahal kan? Ko sa ba makeng kumain.
Oh, what a bummer, eh? Iban wiwiyay totokan Soulehng o nan kabet ye kailok laut lala. Ko sudah ba makeng ya. Puegi sudah makeng riyo. Eh? Iban kak san sarawi ran koros. Dress up really nice. Oh, I like this necktie. Ko to bata kamal kailok laut mire. Ko sudah ba makeng ya. Wow. We need to forgive each other. Kadala na ano yata tayo Pwukoan. Sawas pa na, kapong pa na, ayaw pa na. Wiyada tama ko na. Imen kairil gilay rawat. Kitahil nanjiyang wiyang maaw, an bungatahil, o bilang aramas chaykan. Riyay Soulehng ko. At dahil tatok pun sa bawat sudah cuk. Napagdala na na wiyata. O Israel kan mesesya kot and bilmen kotong ren Jesus Christ. Ranwat bilranan kamao.